Hallo daar, julle lekker mense. Maandag is mos uitsattyd. Dankie vir julle almal wat gereeld inskakel en saam kyk. Ons gaan lekker kuier want uitsa is alle mense se ding en dit maak ons uitsa mos 'n lekker ding. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. A proposal to rename the Lüderitz Airport and the Main Street, Bismarck Street of the harbour town after the late anti-apartheid activist Anton Lubowski is gaining traction. Community activist Ndeshipanda Kwenya, the man behind the idea, tells us more. Die initiative wat ek begin het so plus minus 5 jaar gelede, het iets net binne my net gespak, want ek het al die stories gehoor van wat my ma dit by die huis gepraat het van Anton Lubowski, 'n wit man wat vir die regte van swart mense gestaan het in die tyd wat swart mense onderdruk was van die wit mense. So daar was baie dat my antie hulle, daar's baie mense wat altyd gepraat het. Anton Lubowski het hier altyd weggekruip en hier het altyd met die mense gematch en so het ek my research begin doen. En toe het ek net gevoel, eerste was my hele aandag eintlik op, ek wil eintlik uitgevind het wie hom doodgemaak het. Maar op 'n dag het my suster gesien, die ding vat my lewe oor en toe het sy gesê, nee, miskien moet jy fokus op, miskien moet jy hom net eer, want is nou al so lank en dit sal net die, miskien, jy weet, dit sal nie vrugte plukkie. So, dis hoe ek nou op die besluite gekom het om te kan sê, op einde van die dag, die is 'n man wat sy lewe opgeoffer het. Hy het sy vrou, hy het sy kinders agtergelos en sy vrou het met 'n man gebly wat sy lewe opgeoffer het vir die gemeenskap en om in 'n so 'n manier van die aarde af te gaan en dan is almal stil. Dis nou die mense wat nou oorgebly het. Is mense wat jy gesien het, dis as jou man elke dag uitgaan, jou man gaan staan vir die mense en dan kom jou man eendag, as jou man net eendag net af van die aarde af en dan dieselfde mense wie voor hy gestaan het, is net stil. So, dis een van die dinge wat mening net iets, dis net iets wat net binne kan, op einde van die dag, ek sal nie sê, ek het hom nog nooit persoonlik gesien nie, maar dis net 'n gevoel wat ek net gehad het, waarvanaf die gevoel kom, weet ek nie, maar ja, initiatief, dis om te eer. Ek het geverstaan, daar's 'n Anton Lubowski straat in Swakop, daar's 'n Anton Lubowski straat in Windhoek en onlangs het ek nog verstaan daar's 'n Anton Lubowski straat in Appington. So as 'n mens net dit kyk, dan dink jy vir jouself, as die mens so ver moet geëer word en Anton Lubowski is oorspronklik in Lüderitz gebore en in Lüderitz kry jy nie enige ding van dis Anton Lubowski, daar's net absoluut niks wat wys. Daar was so 'n mens van 'n soort van 'n sulke kaliberie. Daar's net niks wat wys nie. So wat ek voorgestel het en dit is net 'n voorstel dat die lughawe in sy naam vernoem word, die Mainstraat in Lüderitz vernoem word
die ding is nou op die media en ja, almal het maar nou, jy weet, almal het nou iets om te sê oor wat moet gedoen word en wat en op einde van die dag ons lewe in 'n demokratiese land wat almal se opinies moet gerespekteer word. So daar's ander mense wat gesê het nee, miskien moet ons die stadium ook in sy naam vernoem. So met tyd soos dinge gaan, jy weet, ons sal by 'n punt kom wat hoe ons vorentoe sal gaan. Maar vir nou dinge prosedure volgens hoe ek dit geneem het is gevolg tot en met hoe ek gevoel het op die tyd. Daar is briewe uit wat ene is het ek na die president se kantoor toe gestuur. Een het ek na die SWAPO kantoor toe gestuur. Die rede hoekom ek SWAPO kantoor is omdat Anton Lubowski was 'n SWAPO member en dan een het ek vir die Loederus Town Council gestuur. So dis om die lughawe te vernoem in sy naam en dan om 'n straatnaam in Loederus te kry. En jy weet as jy nou sulke vrae dan krap jy mos nou wonde. Hy sê ken wat nou voor my groot geraak het. En toe ons begin in Loederus groot raak, hy was met die pa, hy het gaan studeer, toe het hy Kaap toe gegaan, teruggekom, ons het met die SWAPO's geloop, toe hy miskien ook besef dat die SWAPO in die regte kanaal is, of die regte rigting is, toe het hy saam gejoin. Nou, ons wat nou bietjie groot was die boere so, as ek sien jy is actief, sal hulle jou arresteer om vir jou bietjie bang te maak. Daar was baie jong manne wat ons nog tyd was, ons jong was. En is bang geraak, weggetrek en ons het begin. En SWAPO was te slim, nee. Hy het begin vir ons ook te leer. Die wat wil join en nie gesien raak, kan hulle join. En as net 'n geheim. So, dit wil sê, ons wat nou geken word, moet ons maar op die drome klim. En dan ons miskien as ons nou by buite kan gaan, soos Bethany, Aus, Rospina, Karasberg, ons het die plekke, Warmbad, het ons geloop en Keetmans, Riobord, Gibeon, Bezeba. Dan die mense wat nou vir ons, wat ons gesê het, hulle moet nie gesien raak is. En het hulle vir ons nou geld gegee, partykeer ook kare gegee. En Anton was een van hulle. Maar nou, toe Anton nog groter raak en getrouwd is, het hy besluit, hy wil nie meer onder die kombuiser SWAPO praten. Hy wil nou uitwees. Ons het hom hier en daar gebeskerm, maar hy het later gesê, so ons het 'n plek nou waar ons hier nou staan. Ons het hom al die kom herberg. Want niemand het geken hierdie berg nie, hierdie plek nie. Daar was nie huise nie, daar was nie, die huise wat rondom gebouw is, was nie daar nie. Die Pescano was ook nie gebouwd, die kan nie, niemand het geken. So as die polisie vir ons partykeer ook soek, so op Saturday, dan ry hulle verby man, dan hulle sien nie vir ons, is net ons wat hulle sien. Is hoe ons Anton Lubowski gehou het, daar was ook Ingrid Morgan, daar was baie teachers. Ja, hierdie spesiale plek het ons nou, toe ons nou sien, die wetmense was maar nou so slim, as ons vergaderings moet hou, op 'n Saturday, dan moet hulle vir ons nog kom arresteer, om die vergadering te omvreg. Nou het ons plan gemaakt om Anton Lubowski nog, klomp van ons, so die meeste is daar nou weg, soos Aaron Pinge, Festus Katikwa, en nou Anton Lubowski, en is baie van hulle, kan nog nie meer noem nie, want dit maak my seer as ek hulle noem, want hulle is al weg. En dis wat ons nog gevoel het, ons het 'n goeie idee gehad, dan weet mense het hom gesoek, of die polisie het hom gesoek, hulle het hom nie gekry, net ons wat weet. So as die vergadering begin, dan kom sien hulle net, ons staan op die drome. Is hoe dit gekom is op ons die plek. So dit was hierdie plek, het ons hom genoem, 'n golf. Want niemand kan hom sien. So is daar deur. En as ek jou vertel van Anton Lubowski, was 'n man. Maar mense sal nie glo dat ek en Anton Lubowski, Aaron Pinge, hulle saam geslaap het, tyd wat die boere vir ons wil vang en doodmaak. Ons het 'n paar keer in die compound gaan slaap.
Baie kere by ou lokasie gaan slaap. Dan hy was 'n ander man. As jy hom kos gee soos reis, hy sê nee man, was die pap. Si vimos ripen. So hy was 'n ander man. Hy was eerlik. Hy vertel vir jou hoe om 'n mens te wees. Omdat hy geleer as 'n prokureur was, hy vertel ook vir jou, as die wetmense vir jou vang, moenie vir jou wees jy sterk nie, gee jou oor. En daardeur het hy baie vir ons geleer. En daardeur ons deurgeloop. Want baie as jy nou soos die Koevoet, vir jou wees wie, hy skiet jou, het nie tyd nie. So hy het baie vir ons geleer. Hy het baie mense, vir arme mense, kos gekoop. Paar van sy mense, Duitsers, boere, of wat ook al wat ons sê, Suid-Afrikaners, het nie van hom gehou. Hy was 'n jaar wat ons om huis toe gevat het in die ander dag om kry ons sy kar is vol pin gegooi. So nou, die sulke goede, het vir Anton moed gegee. En ja, dit is maar, en ek dink die Here was by hom, alhoewel die Here miskien nou, wat ek hier ons sê die Here, maar wat ek hier die duiwel is so groot, dat hy vir hom kan doodmaak. Sy het hom baie keer verman, maar kyk waar gaan dood in Windhoek. Waarin Lutheres baie wetmense, Koevoet, kom van Keetmans af, om vir hom dood te maak. Dan het ons hom weggesteek. Maar miskien was dit maar nog die dag vir hom. So ken ek van. Okay, tot sover as ek al geroep van die Swapo kantoor. Die persoon wat in kantoor is, het vir my gelaat weet dat hy al met die mense, met die councillors gesit het. Ek bedoel dit hulle wat nou van die party is. En aan hulle se kant klink dit positief. As nog net dinge wat moet gedinge is wat hulle gesê. Vir my het hy persoonlik gesê dat die ding nou deur gaan gestuur word en dan sal dit by die mense kom wat in posisies aan die bokant is. En dan ek het 'n letter van erkenning as ek ge-e-pos van die council. Met die councillors sit en dan sal ons bietjie praat oor die sak. En dan ja, dan wag ons nog antwoord van die kantoor van die president, maar tot sover ja, alles is uit en ons het 'n terugvoering gekry. Ons lewe in 'n tyd wat 'n mens doen iets en dan voel familie miskien nie weet vir jou die reg gegee om so iets te doen en dan kan hulle jou hof toe vat. So ek het gevoel nee, kom ek doen dinge soos hoe dinge moet gedoen word. Ek en die vir ons praat nou vir 'n redelike tyd. So toe ek vir haar gevra asseblief mevrou stuur net vir my 'n brief van erkenning dat mevrou weet van die inisiatief en dis wat sy vir my gestuur het en wat ek gemaak het is ek het die proposal gevat en dat ek die brief wat sy vir my gestuur het op elke proposal die idee is goed. Die idee was al daar die jare. Nou net weens politiek. Daar was Duitsers wat nie vir hom moet die plek vernoem word nie. Daar was, sê maar die politiek was te sterk. Veral, hy deed dus moet net Lutheres Swapo dit jaar ook, daar was klomp partye. Maar toe was hy nou gesê, kom ons vernoem hom, toe hy dood is, toe vernoem hom as straat, dit het maar doodstraat geloop. So, en ek glo stelik, soos die kleinkind nou so sê, hy voel Anton Lubowski moet iets vernoem word. Ek glo nie ons wat nou nog lewe, ons sal hom handvat. I wholesomely agree. Honoring the memory of Anton Lubowski in such a visible and permanent manner will not only preserve his legacy, but will also serve as an educational and inspirational symbol for future generations. It is long overdue, and what better place to do it than in Luderitz, the place of his birth. We shall watch and see. Moving on, we join Robin and Yolandi Lewis of Matches on the Map in Keetmanshoop. They are on an adventure of a lifetime, the world's first intercontinental overlanding expedition dedicated to finding life-saving stem cell donors. It's a mission across 64 countries
driving their self-built used cooking oil powered Mercedes-Benz Expedition vehicle Betsy from South Africa to Vietnam. We got things on the go in Keetmanshoop. The community is awesome. They are organizing things, doing social media posts, sending out the information on groups. We have 3 venues so far. The Schützenhaus, which is going to be on Friday evening, is going to be a short educational talk. Sunday, the people that missed out on that one, they're going to find us at the Super Spa that was organized by Petrus, the manager. Chris just walked in and he brought us some cup holders. So one from Tannie Betsy and one from Chris. We came into the Namibian University of Science and Technology hoping to find a contact to get to one of the campuses and possibly sign up some of the students. 2 unexpected candidates who wanted to sign up as lifesavers. 14 for Namibia so far. Michael, a traveller from Israel, pulled in with a broken bike and we soon struck up a close friendship with him. At the Eagle's Nest, I've got Renee and Marika helping me out with some used cooking oil. They've actually been collecting it for us for a couple of days now. We're going to get through a funnel and then I'm going to go and pump it into the tanks. Tonight, we're going to do the community talk at the Schützenhaus. They've actually offered their whole venue free of charge and we've invited the local community to come out. Going to get the place ready now. Very nice venue. Just about ready to go in and there's power lines touching each other and hail coming down. I really hope that these power lines don't snap because that'll mean that we got some serious trouble. I see sparks. After this coffee we gotta go in and give the Yo. Unfortunately, the whole street's power went down. This whole conference center is pitch black and we won't be able to use it. So when people start pitching up, we're probably going to move over to the side. Got a bit of a flu coming on, I think. And next week we've got another 4 recruitment drives back to back. It's a lot of talking, and if the voice disappears, that's going to be a hard thing to do. But at least I've got a backup, Yolandi. We've got Michael here, away from Israel, and he pitched up tonight. It's going to be our one and only person to sign up, and we always say one person is a huge success. We got our first people here today. They brought us a veggie hamper, which is like and then also 40 liters of used cooking oil, which gives us 120 kilometers. So thank you very much to Vikas and Mika. We did the first drive at their business. So it's our second day at the Schützenhaus. We've sent out plenty of marketing material and we're feeling a bit despondent as we haven't had a single person pitch up today to sign up as a stem cell donor. So we're hoping that tomorrow might be a better day. It's going to be at the spa and we're going to be in a public space, but this is an awesome opportunity missed. Tannie Betsy saved the day and brought us one willing local. It's crazy, it's crazy. They probably have more stuff than me and I'm on a motorcycle. Yeah, we had a family here from his home. Look at this amazing bounty that Chris and Tannie Betsy got us. Got this whole bucket load of oil and I've got an extra hands to help me out, which is amazing. I'm definitely going to fill up Betsy now. Even got an offer to pick up some more oil tomorrow, another 40 liters from Shoprite. That's going to be enough to get us to Luderitz, back and to Marienthal. And Chris has actually said that he can send some down to Marienthal and Windhoek for me, which is, yeah, awesome.
emissions being made. I've never had so many hands help me out with used cooking oil. Never met people so enthusiastic about this used cooking oil story. Yeah, going really well. Getting all the debris out, so it's gonna save my filters. Gathering of good people from everywhere, man. Samuel's gonna sign up. He's the driver of this truck over here from Grain Carriers in Namibia. And hopefully he'll be a match for that little girl whose father contacted us yesterday. Today we've got one that we haven't done so far, a bank, so we're going to go into F&B. Good morning, guys. And then yesterday I went across to the Namibian Broadcasting Corporation. Just took a chance, walked in, and they actually did a live interview, and we were featured on the news, which is fantastic. It's great exposure for the project. That'll motivate the upcoming communities to take part. Ons sit alles bymekaar en ons steek na die South African minority just we run the engine's hot water through a heat exchanger that heats up the cooking oil. As soon as we see that the cooking oil is 90 degrees Celsius, we know that the viscosity is right. Then we close up the diesel and we open up the oil and we just run on the oil. Yeah. Amper soos die ou Paul-Japie trekkers met 'n parafin gehardloop, dit werk maar amper self. Maar dit spaar vir ons aansienlik baie geld. Without running on cooking oil, we would never be able to afford our project. Running this truck on diesel, you guys know, it's expensive. It's 3 k's to a liter, so it's heavy. So from here to, let me say, to Windhoek is how many kilometers? 400 or 5. You reach how many liters? 3 kilometers to a liter. If I want to drive 300 kilometers, I need 100 liters. 100 liters. Yeah. Cooking oil. Yeah. Cooking oil. Is it more different from diesel? It's the same consumption. It's exactly the same. Consumption is the same. We've done 11,000 kilometers on the cooking oil, and we haven't paid for a drop of it. That's why it's so important for our project. Yeah. That's a pleasure, you know. Okay, thank you. Yeah. Guys, have a good day, man. Alright. Cheers. May nog Game over. Alright, Danny. Is my siel al klaar? Their story of surviving Fanconi, anemia, and a stem cell transplant fuels Robin and Yolandi's determination to give others a second chance. Wow, what a worthy mission. Thank you to all Namibians supporting this initiative. Every episode of Matches on the Map brings you closer to the heart of Robin and Yolandi's mission of spreading vital stem cell donation awareness and recruiting potential donors for those battling blood cancer and bone marrow failure. Beyond the epic overlanding Africa journey and finding used cooking oil, the dynamic duo also proudly run the Fanconi Anemia Southern Africa FANCSA support group, providing crucial resources and support for affected families. There will be more in the second installment of this 3-part series heading your way. Daarmee kom ons dan aan die einde van nog 'n uitse episode. Weereens, dankie vir almal van julle wat gereeld inskakel
en Aitsa 'n lekker show maak. Brands en businesses, julle mag maar julle services en produkte op Aitsa adverteer. Ons gee julle toegang tot meer as 22,000 followers en 'n monthly reach van meer as 1.5 miljoen potensiële kliënte. Kontak Herklas Labeskagni on +264 81688 3606 for your advertising needs. Finally, have an inspiring tale to tell? Let Aitsa know via Facebook or WhatsApp at 0812991211 or 082-832-5674 if you are in South Africa. Visit our website aitsafrica.com for local news. Till we meet again, stay safe.